Hei All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu lalram sang ralte nimin tlaya tuirier airfield pengbula tuial thei phur chasual kangzui ta a mipali an thi a som pathuman tiam Aizawl Mayor pularin enga sailo chuan tuna Aizawl Municipal Corporation in chi ati pun chu apun atlem hle ni na soi Prime Minister Narendra Modi an vo in chumadar som pakhata All India Radio man ki baat hun mangdon Himachal Pradesh Assembly in Thanpui nei tura candidate Zali Som Pathum anom don Nimin tlaya tuirier airfield peng bula tuial thei phur chaswal kangzui ta mipali an thi ti fin fia ani Police ne na chang thudon danin mipali thizinga pathum hi tu tenge an ni hriat ani to a pakhat ero chu hriat ala ni lo mi pathum zinga pahni hi tuirial a cheng an ni a pakhat hi thingsul thlia khuwa ni Liam som pathum zinga pathuman na hle ni in police report chuan a suya pakha chu dur tlanga Sinod Hospital a ICU a enkol mek ani a civil hospital a enkol pakha chu akang chuaw veka pakhat dang le hi ataksa za zela somria ta changa som ko inkar kang ni nan soi bokani tuyal thei phur truck lu tanga mi enga mazatin petrol an lak line kang mi chuak ta ni in police chuan an soya heti lai hian mezial tanan omani an rin thuan soi bok ka me chua kha hian taxi pakhat le lir thei ke pani nei chi pathuma kang tel nia thudonani hetil thandani police ten an chui chiang meka heti lai hian chiat to na muni chief minister puzaram thanga chuan zan khan tlo ngalin thi te puan atuam ba ka tuirial khotlang hroi tu te hna atu langa man turin cheng sing khat ape bok ni in MNF Aizawl East 1 South block to chuan atar lang Government Lungpho High School in Golden Jubilee le HSLC Exam Center thar anni anlom chubial tu MLA Deputy Speaker Pularin Omanzer top ni khan man pui School building kianga Jubilee lungphuna hon nuwa Lungpho mual zole in khombuat saya thu soin Deputy Speaker chuan Government Lungpho High School in Golden Jubilee alom thei aro pui hle a hedin muna thlen theina tura bul lo tran tu te he school lo thok to tele tuna thok mek te in pek na chu afak omin choi moyan phu tak zatani ati a he school atang hian mi pui tling le hlotling tak tak an chuak teu to a khotla mi pui ten an kho school le ani phung te ngai ven renga anei tu an ni ti an hrian renga poimo tak me bani ati Pularin oma chuan Lungpho High School Sarkarin HSLC Exam Center tharatan rom man sakle zel chulom amati thu soin School Education Department chunga tui kumbial mipui ayo in lom thu soya Exam Center ming thatak ani ngei theina na tan la sau turin bial mipui te chu acha ani He huna hian School Education Department Director Dr. Aizawl Tlanglian apoin Golden Jubilee Souvenir tlang zarin Government Lungpho High School in Golden Jubilee an lom kuma HSLC Exam Center tharatan sarkarin apuan sakchu alom pui thu soya bial to MLA khotlang nu le pale NGO te in pe na zarani ati a mi pui ten manita anga anen kol chhun zom tlat abei sei thu po soin center ning thatak ni tir tum tlat turin acha ani Central Waime President pu Arlal ngetan Mizoram chunga Mizoten munlo ram an chan thei lo na a omani chuan Waime in ma aladon ti asoi Waime ro rel in khom tun na ya thingsul thli anei zan lam hun man na he thui soin pu Arlal ngeta hian asoya Waime ro rel na palaikal tenan soi chua Mizorama ko shan takngial po in ramane thei to lo na a omnia soi chu vei amati thu soya munlo ram Mizoten an chan thei lo na hmuna omani chuan apoi hle ani ati a atul ani chuan Waime chuan asuzel dona rapta na thalawa piang Waime chuan asuzel dona ni ati ramle namhum hal konga ti tur tam taka oma Mizorama dikna rin omna le taima na achaw hle ti po soin ramle namtan enge anti ve thei ti ngai to turin palaikal khom te angena ramle namadin chwalo chuan Mizote anlaral dona ni ati Waime President hian Mizoram Myanmar ral tlaneta na Waime Sabet Quarters Group le branch mala na churo puyati thu sei boka hei namin pum khanakal zelatan apoi mo ani ati ramta na thalo ri hlo tol thin te anomani chuan dan angle atul anga mala in do zelani dona chutiang kara mitha mangang rontlan te mang angle zwal tu ni lo tura Waime member te an tanangai ti asoi bok Aizawl Mayor Pularin enga sailo chuan tuna Aizawl Municipal Corporation in chi ati pun chu apun na atlem hle ti soin khwale tui tha an ni na achia thataka pethin turin mi puyangen
he thui ni mena Aizawl mi hlun thla te malang na adin thar le Aizawl upper khatla asabi nga lung a honna mayor chuan soya Aizawl Municipal Corporation ho tu ten tun laya ale tam taka property tax ante pung thut anga thu thang om chu thudik lawani thu an lo soi to thin ti soin property tax rate ti san ani chan chu Finance Commission som pangana in kumtin GSDP sana ang talati sa ngei turarot na asiam chupomin Central Sarkarin State zong te chakta ka hma la turin asia tira ma an la lo ani chuan sumpek chu ani lo tur thu asia tir wang ani atia hetiang thilom dan ani ta ka wangin AMC po in property tax chut na annual property values waza pathum ni thin chu za abial point pali pani atipungin za pathum point pali pani alo ni ta a property tax ti san ani lo chuan Mizoram in Central Sarkar atanga sum tam taka don thin te chu adon thei don to lo thule tu party po sarkar se property tax ti san nge ngai ani ati Champhai North Bill to MLA Health and Family Welfare Board Vice Chairman Dr. Zar Thiam Sangan infiam na ru realty changtlun nan PMJV ke noya manlak na tur Champhai District tan hon tharani ta ka wangin tun aina sa in Champhai District in infiam na kong sang ma son to dona changput field po ti changtlun zel ani don ati a Champhai site training center da tur malak ani thu soibok Dr. Zar Thiam Sang hian zertop nia BN Memorial Second Division and Interbranch Waime Women's Football Running Trophy khana huna man puina he thui soin sumhar san awangin na tho thei nari lo ma se changput fi la inkhel en tu ten lir thei anda na tur siam tumani thule a thlona mun ma pe phel tu pudam lian na le puchal boy de chufa kamati thu soya champha jatun malama infiam na ming thathin ani na chu chom nun thar le atul tho soin thalai infiam mi te chu rei hlo le zuk le muam laka inthiar felhim turina cha a champha ya hian theina tak tak ala om rengani ti lan tir le ahun to ani atibok Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chuan vo in choma dar som pakata hian All India Radio man ki baat hun amang le dona Tuni he hun aman voisam ko palina turani Prime Minister to so hi All India Radio le Doordarshan Network zong ati chu anianga atu so hi Mizo tonga le lenin achun zomanga zandaria ta ti chu non le ani ang Seat samrok pariat omna Himachal Pradesh Assembly in Thanpui nei tura candidate Zali som pathumanam dona Chathar November ni som pania vote thak ani ang Nimin ka innu do theinin hunung berni in candidate somgwa pani anin nu do ka Congress la kalung oilo candidate pariat te po anin nu do kani Nithum thanga Gujarat le Rajasthan tlo turin Prime Minister Narendra Modi an voin hian New Delhi achwa sandona Vadodara Indian Air Force thlona siam na tur project lung aphum nga lang Indian Air Force thlona siam na private company kota da masak na ber tur project atan hian chengwai bel sa somni pakhat chuang ro manani a an thlona siam chwa ja sepaitan chau ni lovin civil mi te point an man thei tura ro man ani T20 World Cup Cricket Australia khelme ka nimin kha New Zealand in ran somruk panga in Sri Lanka an ne New Zealand hian vomasa in ranza samruk pasari an siama Sri Lanka hian an ta gati khum tumma ser an out vekani Voina hian Perth India le South Africa anin tumdona India sana atlai darli le achanvia tanin hein kheli All India Radio chuan live commentary ati chhuwa kang India hian Pakistan le Netherlands an ne to a voina Sri Lanka nen anin kheli apmu nom hle rinani Chanchinthar ti top na na tlang pui Nimin klaya tui real airfield pengbula tuial thei phur cha sual kangzui ta mi pali an thi a som pathuman hliam Aizawl Mayor Pularin enga sailo chuan tuna Aizawl Municipal Corporation in chi ati pun chu apun atlem hle ni na soi Prime Minister Narendra Modi an vo in chama dar som pakhata All India Radio man ki baat hun mangdon Himachal Pradesh Assembly in Thanpui nei tura candidate Zali som pathum anom don chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani